gamit ing asahang pakinabangan king City College of Angeles o CCA kapamilataning pagawaning LGU. Aileen report. Penny Munaning Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. inyang April 22 ing inaugurasyon dareng bayong pasilidad king City College of Angeles o CCA bilang parte ning balaw sa advokasya ning city government para king dekalidad at makabayong edukasyon. Kabilang kareng binuklat king eskwela areng atlong hybrid classrooms, 2 computer laboratories at metong a multipurpose hall, alayong pasiknangan ing digital literacy at suportan reng miyayaliwang aktibidad king kolehiyo. Patunay yakano iti na seryoso ya ing administrasyon na pasiknangan ing pamag-aral dareng estudyante. Tinagon mo naman king seremonya dina Vice Mayor Vicky Vega Kabigting, CCA President Dr. Frankie Villanueva, reng miyembro ning sangguniang panlungsod at niyayaliwang opisyal ning City Hall. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.